मरुओइबा पाव रिम्स हॉस्पिटल दा लाइंग लक्की पेशेंट अमा लेखिदबदगी पेंडम फुंगनाखरे अमदी पॉलिटिकल की ओइबा अपिकपा काखल अमदा पुसिंगना अखोय मसेल पंगहाइदा हाइनादुना चावखत लमजेलदा मनिंग हनबगी मतम अदु एहनगुमसी हाइना कुंबी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की एमएलए एस प्रेमचंद्र ना हाइख्रे रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस रिम्स हॉस्पिटल दा नुंग लेबगी केस अमग मरी लेनना की होल सर्जरी लोरब मतुंगदा पेशेंट अदु लाइखिदबदगी मिशी असि यानिंगदे हायरदुना लाइकाईगी इमाइबल सिंगना पेनब फोंदोखरे थौदोग असिदा लाइखिद्रबी पेशेंट अदुदी खांगाबोक पार्ट 1 अवांग लाइकाईदगी लाइखिद्रबा मोइरांगथेम इनाउबीगी लोइनबी मोइरांगथेम ओंगबी लाइश्रम गानबी कवी लाइश्रम गानबी था सिगी तांग कुनमंगादा नुंग लेबगी केस अमग मरी लेनना रिम्स हॉस्पिटल दा पुखलक्तुना लायेंग लखी था सिगी तांग कुंथ्रादा मथौ ताब की होल सर्जरी पांगथोकलब मतुंगदा महाकपु आईसीयू दा थमखी मसिगी मतुंगदा ngarang ahing nongyai pung 12 khara helakpa matamda patient adu laikhidre haina doctor singna khanghalakibani hairi nakalamromda patient asi laikhidre haiba pau tabada ngasi ayu anganbada khangabok apun maira paibi lupki ima ibel singna rims hospital da laktuna lup asigi secretary laishram ratri devi na mishi asi yaningde hairaduna pen da wafum kaya phongdokhi अदु ऑपरेशन सी तैरम तुंग कमाय तो अदु पावलो जबदा ए फरे तुम के होनी जाम कल्लेन हायरमगा मसी तैरगा अदु हयेन निमाम बदियाना हादि मामा सी कन्ना हादि लोन लै थोकते कमाय तो डॉक्टर टिंगने अदु एसमा ना सी दे लै आसी दि मै टिंग खरवत पर खान गदु थिजिन बतस माय तो खोल ई खितन यूनिट छिवत ले यूनिट पान का खोल माय तो मै हायरगा अथु बतस माय लगी तब हाबसे अखोय युटलसु यानिदे बजा मेयसु खरे जिरबी हाबसिसु लिम्स की लेकदसु हाजिनी लिम्स हन 25 सिदा थोक थोक बयाम से याम पेंदे मछि कला गुम लेता लाय सिंदा लेता बे लिम्स ला चलिसि अदुन लेता बे कदि हाबसिसु लिम्स की साइट हाजिनी पॉलिटिकल की ओइबा अपिक काखल अमदा पुसिलगा अखोय मसेल अमना अमदा पंगहाइदा हाइनादुना चावखत लमजेलदा मनिंग हन्नबगी मतमदु ओहनगुमसी अखोयना होटनरिबसी कनागी सुनते तुंगी जनरेशन गिदमक्तनी हाइना एमएलए एस प्रेमचंद्र ना फोंदोरकली वाफमसी ngasi कुंबी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मनुंग चन्न लेबा वांगु ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 3 इथाई खुनौदा वार्ड असिगी चावखत थौरांगी मतंग यावना एमएलए ना एसी असिदा कना लेजद्रब तोल तारब सिंह मियामदगी खेनरब सिंहबु चप मानब थाकता पुखतनब होटनबिबा अमदी लौमी सिनमी सिंगी इथै लौखोंग नचिंगबा हिरम कयादा तौरक्लिबा थबक थौरम सिंगी अपेनबा सिंगदा अपेनबा पोगलकपदगी तोंगान तोंगान पॉलिटिकल पार्टी द लेरंबा पोलिंग स्टेशन 29/19 की मनुंग द लेबा वांगू जीपी की वार्ड नंबर 3 की वार्ड मेंबर अथोकपम मधुचंद्र यावना इमुंग यांखै माथोइना एमएलए एस प्रेमचंद्र गा पुन्ना चटमिनरगनी हायरदुना हराउ तरामना पार्टी की लेंग्यान यानबगी थौरमदा हाइखिबनी एमएलए एस प्रेमचंद्र ना हाई प्रजा मियामना असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी असिगी एमएलए अमा ओइना मियाम गी दमकता थबक तौननबा थागलकपनी लमदम सिदा पोकपनी लमदम सिगी लेबाक लेहाउदा नुंगसिरबा इमा इबेल सिंगी मखादा चावरकपनी मसिदा एमएलए ओइरे आइना मपुनी हाइदुना आइना हाइरिबा मखै तौगदबनी हाइबा अइंगोंदा लेजदे हाइरदुना अखोइना ngasi hotnariba khudingmak sing asi kanagino hairagadi aikoina pokchariba icha singini tungi mirol gi damaktani MLA na makhata na hai afabal lamdam ama ingtap na marat chetpa nungayai fabal lamdam ama gi damak ima icha sing gi mittagi pi tadaba lamdam ama ohenba haibasi aikoi masel amana amada support taunaduna
ꯐꯒꯅꯤꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗꯤ ꯑꯉꯝꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯗꯨꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 15ꯗ ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯥꯔꯗꯁꯤꯡꯁꯨ MLA ꯅ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯈꯤ aduna koi masen ngangnaba yaba unaba yaba hainaba yaba koi marakta koi singshep thanarga rajniti gi akuba kakhal lamada pusalaga rajniti tawgi magi tawgi ai mai tawgoduni mana tawdi ai mai tawgoduni haibu matam do koi ohen gumsi nungsi bai mai sa singda nakoi makha da saurakpani ai kaisho ai na sista mapu oidana ai ne ta haidi tawgoduni haibu na sate koi ngasi bo honari mapum singse kana gi no haragadi nakoi makha da saurakpani ai kaisho ai na sista mapu oidana ai ne ta haidi tawgoduni haibu na sate koi ngasi bo honari mapum singse kana gi no haragadi koi puksar bisa singini haying generation gi ne tawgodu koi na tawgodu tab sing do punna tawinaba apaba lamdam mama aduga lairiba imai sa koi lairiba se mitte gi pi ta da lamdam mama amana amabu support tawnaga koi apaba ne bo haradi koi mem omjalaga koi sa se amada khangde ligi masa hoi sino apaba ne ta de koi mem mangonda angam ba pangtok tan pitok tan torokanda lamdam sigi wa da koi bido konda minasi Wakalon manaba apunba wama kangleipaki terada leiba mayai loisangda wama gi president Moirangthem Naukombana mayai tangbal lauduna wama gi thaupuba singi oiba mifam ama pangthokre haina wama na thadorako cherol amada phongdorakli mifam asina kupna khanaraba matungda tongan ba warep kaya amata oina yanadun lominakhi warep sing adugi manungda tangai fadana November tha asida Manipur gi amata ngairaba sangai festival Manipur gi PR lengakna pangthoknanaba thorang tawrakliba asida Manipur da haukiba ingkumja lising aniga kulumdoi gi me ahumdagi ngasi phawba chehi ani makhai faraklaba asi phawba tangdu leitana lehandriba mayum makai kuki narco terrorist singna minungsi leitana tumna mai thadok pikraba amadi minungsi leitana angang yauna mama macha kaya hatok pikraba kaya gi makeup mirau khol koktringai gi koktringai amadi national highway da ningkha tamna isagi iramda oijarabasu चटपा याहंद्रिबा असिदा करमना मणिपुर असि इंगतप्पा हंजिलकले हाइदुना संगाई फेस्टिवल पांगथोकनबा होनरकपा असि मरम चादे सेंटर लेंगाकना IDP लिसिंग हुमफुगी अवाबा अमदी मणिपुर मियामगी इहुल खंगना नवेंबर थादा पांगथोकनी हाइना थौरांगलिबा संगाई फेस्टिवल असि तोकपियु करिगुंबा मणिपुरगी PR लेंगाकना ngami हाइबा मतागुम नाट कल्चर अमदी सेनमिटलोन फगतहन्नबगी पांडमदा संगाई फेस्टिवल पांगथोकननब थौरांगलकपा तारगदी मदुना हेना लमदम सिदा ने तादबा पुंसी अम लाकपा याई हिरम असिगी मतंगदा लमदम सिदा लेरिबा CSO सिंगनसु लामजेनदुना लेरिबा IDP सिंगी अवाबा सिंग असिबु उबिरे हायरगा हंतकी संगाई फेस्टिवल असि पांगथोकहंदनबा पुन्ना फिरेप लौमिनरसि हाइना वामागी मिफम असिना अमत्ता ओइना वारेपना खि हाइरी National Institute of Technology NIT Manipurna Rashtriya Ekta Divas National Unity Day gi thauram pangthokre India gi Iron Man hairagasu hena khangnariba Sardar Vallabhbhai Patel gi chama yankhai suba mapok kumon nga mari lena pangthokhiba thauram aduda Institute asigi Professor KH Manglem Singh yauna faculty amadi staff singna leibak asi chawkhatnaba khonabada angamba thodang logani hainasu apunbagi oiba wasak longminakhi thauramgi manung channa leibak asida ingtappa mara chetpa amata oibagi liching da punsinnaba faculty amadi staff members singi marakta friendly football match amasu sanakhi Manipur Technical University ki hangduna leiriba Vice Chancellor ki fam asi hanagi Vice Chancellor Tongbram Bhavesorbu nauna amuk fam asida hanjil hannaba High Court na haukiba October thagi tang 28 lawkiba warep adubu University asigi mahiroi singna taramna okpuga loinena thagatpa phongdorakli MTU gi mahiroi singna thadorakpa cherol amana hai MTU gi Vice VC ama happy nabagi matangda court ta matam sangna khanaduna lakhi chahi aniga thama palrom khanaraba matungda MTU gi hangduna leiriba VC gi fam asi hanagi VC Tongbram Bhavesorna oinanaba warep lawrakpa asi university asigi oinadi yamna afaba khongthang amani mari leinaba authority singnasu high court ki order asi athuba matamda thabakto onthokpiyu hairi
रिम्स हॉस्पिटल लायंग लक्की पेशेंट लेकिदबदगी लेकाई इमा इबेल सिंह मिशी यानी हारदुना पेन होंगखरे पॉलिटिकल की अपिक काखल पुसना अखोई मसेल पंहाइदा चौकट लमजेल कुंबी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी MLA एस्पिरेंट चंद्रना